bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kama xaatabahu man xaala inna allaha mahana ahbabtu rabbal alamin mahal amin wal amin wan xaada sikruhul amin likalkali wa jasadi ahbabtu rabbal alamin mahal amin wal amin wan xaada sikrul amin likalkali wa jasadi ahbabtu rabbal alamin mahal amin wal amin wan xaada sikrul amin likalkali wa jasadi najaytu sal arshil azim bilhubbi ma durri nasim waliyaka nabi azim wasanani anhu sadi nabi tawhid ahad qalbi ya rabbil multad walam yakil nili ahad fi safari wa baladi ilayya qada fi safar khili wahi bi safar mustaghniyan anni nafar bi jundihi fi khaladi lam yakun mubarisu wa faydu rab bibarisu iblisu la yubarisu jundal asis lahadi lam yakun man yatarat aw man li qalbihi marad waliyaqudu fil kharat rabbi ya ma lam yujhadi allahu kana li bima yuqisu lan sabima khadan wali khutan bima qad wa khayra raqadi hadiyatu la yalmuhin sagar li khayri alain wal yawma bil lahu yuhin masahahu wa fi khadi madaliya lahul buzar bijahi sayyidil bashar waliyayum no nazar lamanhuma lam yufidi alamani lahul alim mimma yasahu min ulum wa sabakhi libil kulum munsarifan bizafadi najaitu rabbiyal karim bikutubin laysa tarim anwaruha waliyarum ahmadu khaira safadi allahu rabbul alamin talal hadil amin fil malahil
كمال عن روحنا وجسدي الله رب